Salmo 27. Ikansyon nga padayarayaw. Iyafu ituluan na kapalyag ko, awan vuluvugato ikasing ko. Tangamin nga peligro, iyafu ay en na apalyaran. Sinigafu eko paganasingan. No imarakay ira nga totolay ay edda gavatan, gafuta pagkaragada nga mamapatay nyakan. Ira nga tumubang nyakan an namangontra, ira gabalaman imesidtukal an namatomba. Maski no lebutan na magaru nga sudalo, awan vuluvugato paganasingakku. Maski pagagavatadda na kontra ira, mamakatalo nga ta Diyos paga. Taday laman ikiniddo tayafu, yaw laman ikuruga karagatakku. Tutak katole, madyan nga tabalay na yafu, tapeno ipagallo na ay ekku nga imamatan, ang nakidawakku ipangirollo na nyakan. Liruman na ta tiyempo na zigariga, taunag na templo na ay palyaran na, atan na nga dadai ekku nga kapalyagan, tayari ien na pamadyanan nyakan. Takun nuri, afutako nga naeg gatapalevu ko nga kontra ira. Kule nga tapagayaya nyakan nga matavong ta templo na. Makansyon nga tayafu tupadayarayo sa. Ginama o afuno magagal nga, karito magallo ka an natabagam ma. Nikaw nga nakagi umay kamunyakan, kinagi imuka mo afu ku nga aleran. Ariam maagafu nga patagatagwan. Ari ka nga malusaw nyakan, sakan idoroba mo ariam ma papanawan, tas ikaw imangufun nyakan, ariam ma panawan, ariam ma pagurayan. O Diyos nga mamalyag nyakan, maski no iyama anayena ay edda nga pagurayan, egga iyafu nga manangal nyakan. O afu, tudwam ma ta ikaya mo nga kwakku, an natatunong nga dalan emma nga irollo, ta ikontra ay kuruga na pakaru, ta kontra ira ay aryam ma nga batangan. Paladaladug an napanganaan asing iigabba danyakan. Ta katole toyeta davun ay kurugak ko tumasingak ko ipya na yafu. Mamakatalo ka tayafu, mangurug ka an napasikan na mo inono mo. 1. Mamakatalo ka tayafu. Salmo 27.